Öyle tamaşavanı hicam derbasi Diyarbakır'ı bebin cihan üsenser okey Partiya Demokrasi u peşte çuni deva ya şaha Diyarbakır'ı meyvani min de mijarin germ in Türkiye hel bijartin operasyon u destura nu legel bire cihan üsen sevikin silav bote ki cihan kek cihan despeke de zvi mijari bigrim nuha de aliye ki de mesela hel bijartineti akaftin siyaseta Türkiye'de daliye ki de ji pekanina operasyonu ki gelo gridam buna ve her du mijaran hevu dure heye kek cihan ya seçimler hel bijartin u operasyon hevi dikim dinavlar avanda tu pevendi nebe le dama em 5-6 salin davi dinerin u hel bijartinan dama em dinerim beriye her hel bijartin ki operasyonu ki serbazi hatiye kirin ev rasti de ser mirovanda persan dürüstike her vaha ali desalat derbari operasyonanda ne aliyen dijbere uraya geçti agahdar nake zanyariyan nade tene tiştin ku dizanın ligori xwe breve dibin biryara operasyonu digirin naynen rojava parlamento yanji aliyen opozisyonera tu zanyari nadin wan dema em van hemyan binin bahev helbet operasyonu hel bijartin ten bahev o persan dürüstikin desalat divi ev persan rabike letişteku em dibinin neha Armancaki vaha ya desalatı diyar nabe em li ser destûra nû biaxifin kek cîhan niha tuj Diyarbakırê li gel minî yanî bi milyonan Kurd wekî masaya şeş alî ve pêşnûme ji bo destûra nû derxistiye ya Tirkiye yanî mümkün e destûrek demokrasî li Tirkiye hebe û rastiya Kurd neyê qebûl kirin tê de cih negire tu çawa dibînî mümkün e ev tişt evet. Birkaç şeyi öncelikle dibe despeke emten ser çend tiştan nikaş bikin o li ser vê berdewan bin eva pêşniyareke ji bo destûreke nû ji bo nîqaşan vekiriye ji bo raya giştî hatiye eşkere kirin dema raya giştî jî hineke rexne bigirin de rewşa xwe dawî bigire ya duyem jî ev nivîs ji bo destûrekî nû nîne di rastiyê de ev nivîsek hatiye ji sîstema serokkomarî derbasbûna sîstema parlamenterîye çêkirina bingeheke yasayî ji bo vê hatiye amadekirin tenê ji bo mafên Kurdan divê mafê Kurdan de destûreke nû de hebe em jî wê dibêjin gelek alî jî behsa vê dikin lê ev divê em wek xebateke destûreke nû nebînin tenê derbarê erkên parlamentoyu desalatê o dadgehê ne li ser van helbet hin pîvanên serekî tên gotûbêj kirin divê em vê jî bibînin niha li Tirkiye civak dijberî hev bûye aliyên dijber dürüst bûne divê demê de çêkirina destûreke nû zehmet dibe ji ber ku desalat taybet ji sala 2015 şundatir ev siyasete ku kiriye
بنگه دموکراسی نهشتیه ام نها بحثا نکارم بحثا بنگه که دموکراسی بکن لجی کو بنگه که دموکراتیک نبه و جواک او قاس دجی هف بم لوی داره دا چه کرنا دستوره که نو زحمته دوی مرف لگور وی گاو بابجن البت کماسی هنه دوی وره تمام کرن جبو وی برای گشتیاتی عشکره کرن لوی داره تشتكو ام جبير ناكن دمك دريجة شش بارتين دجبرة لسر دستورة كان نو كار دكن و دي بكاربن برس جريكن كك جيهان نقاش بكن كك جيهان دخوازن بزانب يعني بكرتي الجورا بحورياته وك سروكي شاخة ديار بكيات ديفا الجورا بحورياته بيوستيا تركيا ولاتكي ديمقراطيك جياني بدستورك نو هي الجورا بحوريات Türkiye'de yeni bir لتركيا بيوستي بالدستورك نو هي دما ام دوی لحف هاتنه که جواکی جی چه بم و اف دستور نو دوی لحف هاتنه جواکی مطابقات جواکی چه بکه گاوه که زو دوی ورا روژه بنیرینا من پشتی هل بجارتنه اف ماسه شش آلی ده خباته که لسر دستوره که نو بکه ام وک پارتیا دوا جو خود د برنامه خودم ما بحثا دستور نو کریه باش کک جیهان یعنی پرسا من اوه کک جیهان پرسا من اوه یعنی ممکنه لحظه هاتینه که جواتی هبه و کرد نین قبول کرن ya Kürtlerin olmadığı bir denklem dema mafin Kurdan nebe Kurd neben tu karekeli Türkiye nameşe çi ideoloji hebe çi kareki siyasi hebe dibe Kurdan le peşavan bigirin mafi Kurdan azandiyen Kurdan dibe divan bernamenda dosyanda hebe eğer vaha nebe le desture ke nude yanji le hevhatine ke civaki de em nikarin bahse ki tişteki usabikin jiber ve dibe despeke mafin Kurdan daxazin Kurdan de desture nude cih bike. Spas Cihan Hüseyin Seroke Partiya Demokrasi ve Peşteşuni Deva ye Diyarbakır gelmem.